Sawa murakoze. Asante sana. Vuga kuri uyu munsi birasa nibigoye. Kuongea kwa siku hii ni mambo magumu. Ariko sinoreka kuvuga ubuhamya bwa mama Itani. Lakini sina budi sasa ya kuacha kuongea kwa hii siku ya mama Itani. Mama Itani yitavye Imana tumaranye umwaka n'amezi 6 n'iminsi 2. Mama Itani aliaga tukiwa na mwaka moja, miezi 6 na siku 2. Ariko nje mbifata nkaho twari tumaranye imyaka 3 n'igice nkuko twamaze imyaka 2 mu rukundo. Lakini sasa mimi uchukulia ya kwamba tuko na yeye miaka 3 kwa sababu tulipendana muda wa mwaka na kitu. Muri iyo myaka 2 twari dukundana, naramuhamagaraga kuri telefone mu gitondo na nijoro. Tuliweza kupendana muda wa miaka 2, nilikuwa nikimpigia simu mchana, jioni. Namenyaga ubuzima bwiwe bwa buri munsi. Nilikuwa najaribu kufuata sasa hatua kwa hatua kwa ajili ya mambo yake. Menya ubukristo bwiwe. Nikajua yeye ni Mkristo. Menya ubwitonzi bwiwe. Nikajua sasa vile yeye alikuwa ni mutiifu ama mpole. Tugeza ku ntambwe yo gukora ubukwe. Kufika sasa kwa hatua ya kuunda ndoa. Turi hafi gukora ubukwe, abantu bose nagiye mubaza. Tukiwa karibu ya kufanya harusi nilikuwa najaribu kuuliza watu wengi. Bose bagiye bamunshimira. Watu wengi walikuwa wanasema msichana huyu ni mzuri sana. Kimara kubibwira familia yanje namubabwiye familia ya mama Itani. Sasa nikaambia familia yangu, nikawaambia kama mimi nimependana na mama Itani. Barambwira ngo ni familia y'abantu beza, tiwakunze neza wahisemo neza. Waliniambia kijana wetu sasa wewe uliamua vizuri kupenda hiyo familia. Ntabindi byinshi genda ukora ubukwe. Hakuna mambo yote yale mengi, endeni ukafanye harusi. Mama Itani twabanye mu nzu, tubana mu mahoro. Mama Itani tuliishi na yeye kwa nyumba moja, tukawa na amani. Tubana neza, yari umwana mwiza mu buzima busanzwe. Yeye alikuwa mama mzuri kabisa. Yakundaga abantu. Alikuwa anapenda watu. Yagiraga urukundo. Alikuwa na upendo. Yagiraga imico myinshi. Alikuwa sasa ni mwana. Yakundaga abana, wasangaga abana bose tubana mu ipilote baba mu nzu. Alikuwa anapenda watu wote bila kubagua. Bakaza waza mu nzu mu gitondo ntaraja mu kazi nka 2:00. Watoto wote wa piloti yetu walikuwa wanaamka wakija kwangu. Bakavuga ati nituvafungure televiziyo yagume barebe katuni. Kuja sasa kuwatch cartoon. Bakirwa mu nzu nkongera nkava mu kazi 2:00 za nijoro. Mimi nilikuwa naenda job asubuhi, nikirudi jioni napata watoto wale wako kwa nyumba. Mama Itani yari umukristo. Huyu mama alikuwa Mkristo. Tugikundana akazambaza ngo sasa ntanga icya 10. Sasa kwa hiyo harakati ya kupendana before tuoana alikuwa ananiuliza, je, wewe mnapeana fungo la 10? Amubwira ati cya 10 jewe sinza ngishobora cyane ariko inza ntanga kifaranga z'imyubako mu gihe revera yampamagaye. Nilikuwa namwambia ya kwamba hiyo sasa inakuanga ngumu kwangu, lakini sasa michango yote mimi huwa natoa. Iwambwira ko azagitanga. Aliniambia mimi huwa napeana fungo la 10. Mama Itani, huyu mama twakaza tuganira cyane. Tulikuwa tukiongea sana. Ubu muri telefone yanje hari akibamwe ifoto yiwe yacu ya honeymoon. Simu yangu kulikuwa picha mingi, but kulikuwa bado kuna salia picha yetu sasa hiyo mapenzi kabisa. Muri telefone yiwe naho hari habamo ifoto yacu. Kwa simu yake pia vile kulikuwa hizo. Ajaga mu kazi haba kumanywa nkabona arampamagaye ndi kumwe n'abacu. Alikuwa akienda job ananipigia mchana nikiwa na wengine. Kamufata ngashira mwijwi, yamfata gatangira guseka. Alikuwa akichukua simu, sasa kunisikiza mimi akaanza kucheka. Namubaza tese niki kuha impamagara kambwira ati imba nshaka kumenya uko wiriwe. Sasa mimi nikimswali, je, ni nini mbona unacheka? Nasema mimi nilikuwa nafuata sasa vile sasa umeshinda. Abacu bakanseka cyane ati mufite umwana ari kumara cy'abana nk'abageni aza guhamagara uri mu kazi. Marafiki zetu walikuwa wanacheka sana, wananiuliza, je, sasa mnapendana, mapenzi sasa imekuwa mingi, sasa ni wazee. Mama Itani yari umama w'ubwenge bwinshi. Alikuwa mtaalamu sana. Niwe wakazumbwira ati sheri wanje ndabona amashati ufite amaze gusaza n'injuzu yafura. Yeye alikuwa ananiambia, mume wangu nguo yako sasa imeanza kuchoka. Akambwira ati genda ugure nk'amashati 2 ugura amapantaro inza nkenera kubona wambaye uri smart. Yeye alikuwa ananitakia sasa kuvaa nikiwa smart. Mama Itani sinomuvuga muri aya masaha murangiza. Mama huyu siwezi muongea malize. Hari amagambo amwe yagiye ambwira twari dufite gukora nko kureba abana bari bavutse. Kuna yale maneno alikuwa ananiambia, kulikuwa kitu ambacho tungefanya kwa ajili ya watoto. Ndamubwira ati niyitonde nituva mu bukwe twari turimo abo bose tuzoje kubarebera abana. Namwambia ya kwamba endeni pole tutakuja kutamatisha hiyo ratiba pia. Abo bantu cyo gikorwa nshaka kuzagisoza nubwo mama Itani atagihari. Hata kama mama huyu aliaga, mimi nitakuja kutamatisha hiyo kazi.
yari yambwiye ngo tuzaja kureba umwana wa Bitwenge Eric, twari twamubereye pare na marene. Bitwenge Eric ya kwamba watakuja pia ukuangalia. Arambwira ngo tuzamurebera umwana w'umushuti wiwe witwa Yvonne Baneri. Alikuwa anasema tuangalie pia huyo mtoto wa rafiki yake. Uwo mwana ni umwuzukuru wa Reverend Mirungu. Huyo sasa ni mjukuu wa Reverend Mirungu. Arambwira ngo tuzaje kureba umwana wa Sebintu Jacques dusengana. Alikuwa ameniambia tutaenda kumwangalia mtoto wa Jacques ambaye tunashiriki pamoja. Harundi mu mama yari atuvuriye umwana yageze mu rugo, atuvurira umwana iminsi nk'itatu. Ambaye alitibu mtoto wetu kama siku 3. Uwo mama turaturanye Nyamavira, ariko abaturanyi banje baramuzi, sinzi izina rye. Huyo mama mimi simjui jina, but neighbors wanamjua vizuri. Ariko mama Etana arambwira ngo intura mama yamukoreye ngo agomba kuzomuha igitenge ngo tiyoje kiwango. Alisema ya kwamba nitatoa sasa kitenge kwa sababu alitutendea mema. Uwo mama ico kitenge nzokimugezaho. Huyo mama kitenge hiyo nitanunua. Ndavuga amagambo 3. Mama Etani yishwe n'urupfu rwihuse. Wacha niongee mama Etani alikufa kwa kigafla. Yagwaye ingwara igihe gitoya ariko iziremereye. Aligonjwa mfupi, lakini ugonjwa huyo ulikuja na nguvu. Hari amagambo yambwiye ari saa 9 za nijoro. Kuna maneno aliweza kutamka ikiwa saa 9 usiku. Ambwira amagambo menshi tumarana hafi saha tuhaya tuganira. Sasa tuliyaongea kwa muda wa lisali moja. Amagambo yambwiye ndavuga ngo amagambo 3 cyangwa 4. Nitaongea mambo 3 ama 4 kwa yale ambayo tulizungumza. Mama Etani yarambwiye tese uzubona mbanye n'abantu gute? Aliniuliza, je, mume wangu wewe ukichunguza unaona mimi nakaa na watu kivipi? Ndamubwira ngo ubanye n'abantu bose neza. Nilimjibu, wewe sasa ni unaishi na watu vizuri. Arambwira tese wowe uhaye undeba kurabona meze gute? Aliniswali neno lingine, wewe ukinitazama unanionaje? Ndamubwira ati sheri wanje umeze neza, gusa wagwaye ariko buraca wakize. Nikamwambia, mpendwa wangu wewe uko smart, but asubuhi utakuwa umepona. Arangije arambwira ngo sejo. Aliniswali, je, kesho? Arambwira ngo sejo araja mu kiriyo gusoza ikiriyo ca sokuru. Aliniuliza, kesho tutaenda sasa kutamatisha matanga ya babu. Ndamubwira uraba wakize uragenda kandi nuzo utakize ndaza guhamagara nyoko. Nilimwambia hata kama wewe ni mgonjwa utakuwa wewe umepona, na kama hujakuwa umepona labda utakuja ukuchukua twende. Yongera ijambo arambwira ngo arumva ashaka kugenda. Aliniuliza tena nataka kuondoka ama kuenda. Se uraja hanze usiga umwana. Nilimuuliza utaenda wapi no wache mtoto? Arambwira ngo se umwana wande? Aliniuliza, je, mtoto yule ni wa nani? Ndamubwira ngo umwana wacu Etani. Nikamwambia ni mtoto wetu Etani. Tiyabashije kuvyumva ivyo musobanuriye. Yeye hajayakagua yale maneno vizuri. Naramufashe muhindukiza ijose mutungira urutoka aho umwana aryamye. Nikamuelekeza pande mtoto alikuwa amelala. Arangije asa nuvyibutsa arorira uburira araryama. After alikumbuka na kamba akalala tena. Tugeza 6 za mu gitondo. Ikawa asubuhi saa 12. 6 aravyutse agomba gukora shughuli zitandukanye. Asubuhi ile aliamuka akifanya kazi za nyumba kama kawaida. Saa 1 zibura mu minota mikeya cyane. Saa 1 after dakika kidogo before saa 1 yaraje yicara ku buriri nari njyamye imbere yicara iruhande rwanje. Alikuja kaketi karibu na pale nilikuwa. Arangije ansinda umutwe mu gituza. Sasa alinisogelea kabisa, kalaza kichwa yake kwa kifua yangu. Sinarinzi ko ansezera, nakomeje kumubwira amagambo meza, ndamubwira ngo waraye ugwaye ariko buraca wakize. Nilianza kumwambia maneno mazuri, nikamwambia wewe ni mgonjwa lakini sasa utapona. Ariko mu mwanya mutoya yansezeye yagiye koga. Lakini aliniaga akiingia bafuni akienda kuoga. Abariho n'igare giwe ribera. Na hapo sasa ndio accident ilitokea. Mama Etani yari umukristo. Mama huyu alikuwa mcha Mungu. Abantu bose twari duturanye baradusuye bageze mu rugo. Watu wote walikuja kutuangalia kwa nyumba. Akaza bakirana ibyishimo. Alikuwa akipokea mgeni na furaha mingi. Umushitsi yageraga mu nzu akamubwira ngo aje kumugurira soda. Mgeni alikuwa anakuja anamwambia nikununulie soda gani. Umushitsi yanga akaja kuzigura atamuteguje. Kama mgeni hisi kunywa soda, yeye alikuwa anatoka nje analeta soda. Mama Etani turamwifuriza iruhuko ry'abera. Mama huyu mimi namtakia sasa pumziko njema. Ndashaka gushimira abantu bakurikira. Wacha ni washukuru watu kadhaa ama watu hawa. Ndashimira muramu wanje mukuru wa Mama Etani witwa Mama Shema. Nashukuru Mama Shema ni shemegi yangu. Twakoze ubukwe ari bwakija hanze. Anya harusi yeye alikuwa ameenda ngambo already. Ariko yari umushiti wa Mama Etani, lakini alikuwa rafiki wa dhati
wa huyu mama. bavuganaga buri saha buri joro buri amasaha yose Walikuwa wakiongea all the time, asubuhi, mchana, jioni. Mama Shema aratubwira ati imirimo mama Etani yamukoreye, Karibu kutuambia kazi ambazo sister yake alitenda. Aravuga ati ntiyogenda ihere. Alisema kwamba sina budi sasa ya kujua ile kazi. Aratubwira ati guhera uyu munsi nzobamenyera renti. Alisema since now nitajua mtalipa nyumba kivipi. Kuzogeza namwe dosiye yanyu igeze kure mukaja. Until sasa hata nyinyi munijoin mkuje. Sinarinze ngo inzu izayishugwa. Mimi sikujua renti inalipwa kivipi. Ukwezi kwarashira mama Shema kahita yantumira kuri telefone. Each and every end of the month alikuwa ananitumia pesa. Ubuzima twabanyemo na mama Etani, maisha ambaye tuliweza kutembea na huyu mama, twari dufite urugo rwiza kandi dufite n'amafaranga. Hakika tulikuwa na boma nzuri na tena tulikuwa sisi matajiri. Nta kintu twashatse ngo tukibure. Hakuna kile tulikitafuta na tukikose. Nta kintu yifuje ngo akimbure. Hakuna kile alitamani kwangu alafu akose. Ndashimira abanyamuhana bose ba Kayole. Nashukuru sasa neighbors wangu wote ambao wanaishi Kayole. Pastor wo mu karere n'itorero dusengeramo rya Pastors wote wa Kayole, especially kanisa letu. Ndashimira abachairman ba Kayole. Nashukuru sana viongozi wa community wa Kayole. Ndashimira familia yo kwa data bukwe mzee. Nashukuru sana familia ya baba yangu mkwe, mzee mzazi. Mzee yarampamaga yarankomeza. Mzazi alinipigia simu akaniimarisha. Mukecuru twaravuganye antumiye Odi yarankomeza. Mama pia aliniimarisha. Babofu baramvugishije barankomeza. Mashemegi waliniimarisha. Ndashimira abavandimwe twari turi kumwe hano duturanye Kayole. Nashukuru sana ambao tuliishi na watu hapa Kayole. Familia kwa Kega. Familia yetu ya Wega. Tubaye hafi. Mumekuwa karibu yetu. Ndashimira ba sister mwe yaturutse Rwanda ndaturuka Rwanda. Nashukuru sana sisters wangu, moja alitoka Kigali, mwingine sasa alitoka Kongo. Baza bagaragaza kumvugisha kuri telefone nkarira tukananirwa kuvuga. Walijaribu kuniuliza kunipigia simu but hatukuwa tunajaribu kufikia kuongea vizuri kwa sababu ya machozi. Ariko bangezeho baza bakomeye. Lakini walikuja kwangu wakiimarika. Kandi baradukomeza. Na pia walituimarisha. Ndashimiye mabukwe cyane yaje akomeye kuko ntabitekereza. Nashukuru sana mama yangu mkwe kwa sababu aliimarika sana. Nabo basha kudukomeza nk'umubyeyi. Hata yeye alituimarisha kama mzazi. Tukaba twifurije mama Etani. Mimi natakia mke wangu mama Etani umuzuko wabera. Sasa fufuko la watakatifu. Kandi turizera ko imirimo yiwe. Na tunajua ya kwamba kazi zake n'Imana yakoreye. Mungu ambaye alimtendea kazi. Tuzamusanga tukazabana mu bwami bw'Imana. Namjoe na tutaishi pamoja na yeye. Murakoze. Asante sana. Uko yavuze ko bamusomera muri Zaburi. Alisema wasome kitabu cha Zaburi 23 mstari wa kwanza. Zaburi 23 murongo wa mbere. Zaburi 23 mstari wa kwanza. Uwiteka niwe mwungeri wanje sinzakena. Njyamisha mucanya c'ubwatsi bubisi, anjana iruhande rw'amazi adasuma. Ansubiza intege mu bwanje, anyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye. Amen. Mbere nanje ndibari embo munzu pole. Hata mimi natoa rambirambi zangu kwa wale wote walikuwa na Nyamarembo kwa nyumba. Cyane pole, mwihangane. Poleni sana, imarikeni. Ni mwisi ururugenzo embo. Safari hii ya msichana Kwebwe twari tuzi ko atazonavyara. Sisi tulikuwa tunajua tangu wale ya kwamba hatakuwa na mtoto. Ajarambira siku moja brother yake alikuja akaniambia, aliniambia mzazi, ngo narose ngo Nyamarembo windege turu. Nimeota ya kwamba Nyamarembo ameaga na ndege ilitoka ngiraza jana Nyamarembo. Ikakuja ikambeba Nyamarembo. Ngo none ngo dusenge ndagenda ndi musaza wiwe.
Akasema tuombe. Nikamwambia brother yake, nti nono nimugire dusengere Nyamarembo. Nikamwambia wacha tuombe kwa niaba ya Nyamarembo. Ahangaha kwa sababu tulikuwa tunamjua ya kwamba kuna wazazi wengine bagiye mwe bagiro bagwamwe, walienda sasa upasuaji wakaenda wakakufa. Noneho namvuga ngo azagwa mwe bagiro. Nikasema labda Nyamarembo pia ataaga siku hiyo. Mu kwezi k'umunani niho uwo mwana yambwiye. Mwezi ya 8 ndio mtoto huyo aliniambia. Ngira ubwoba bwinshi, nikawa na uoga. Numva ko imbuga tica munda, nikasikia uoga kabisa. Nturanye naruko bimeze, ariko ndasenga, turasenga cyane. Lakini tuliomba Mungu. Tukaomba Mungu, Mungu tusaidie Nyamarembo apone. Bazarira rimwe ari bane ijoro rimwe abana bacu. Wakajifungua wakiwa watoto 4. Uyu wahagaze ahangaho mukurikira bazariye rimwe nabandi tuvukana. Sasa walikuwa wengi. Noneho numva umutima kumbwira ngo ariko bena yo mahirwe yo kuzarisha abana bane. Nikasikia chance hiyo sasa ya kupata watoto 4 kwa familia moja. Tizo bintu uko bizaduhira. Kweli hiyo ni mambo ya kawaida kwetu kwa familia. Ariko kubera ubwoba nari mfite ndavuga ngo mana. Kwa sababu ya uoga nilikuwa nayo nikamuomba Mungu. Uwo musaza wa arampamagara ati noneho baravuze ngo bari barabyaye. Ariko Nyamarembo baravuze ngo baramubaga. Walisema ya kwamba wengine wamejifungua vizuri lakini Nyamarembo atapita kwa upasuaji. Na mvuga ngo aragwa mwibagira. Nikasema labda Nyamarembo atakufa kabisa. Ndabikurikirana ngahagarara hanze nkaja mu nzu sinicare ngahagarara ngasenga mpagaze. Mimi nilichanganyikiwa lakini nikaendelea kumuomba Mwenyezi Mungu. Ndasenga Imana. Nikaomba Mungu. Amaze nkasa 4 baratubwira ngo Nyamarembo yavyaye. Ikiwa muda wa saa 4 walituambia Nyamarembo sasa alizaa. Ndishimye cyane ndavuga ngo Mana mwingi sana. Ndavuga ngo Satani iratsinze. Nikasema shetani kabisa wewe umeshindwa. Nyamarembo arakiza vuye. Nikasema je Nyamarembo kweli amepata mtoto. Natangiye guhamagara umugabo nkaza mubaza ngo amazina y'umwana ninde. Nilikuwa nikiita sasa kijana yangu namuuliza mtoto. Senga we. Nilimpigia Umenyera ko Kagame bamurekuye. Nikamwambia je Kagame ametoka sasa polisi. Usenga arambwira ngo bamurekuye ndavuga alitoka kabisa. Nikasema Mungu basubire bambabariza umwana kandi yageze ikibazo. Wawache sasa kijana asiendelee kuwa na huzuni. Nukuri ubwo batagize icyo bamukoraho ndashimiye cyane Imana. Nashukuru Mungu kwa sababu amemtoa police station. Imana ishimwe cyane. Mungu ashukuriwe. Naho Nyamarembo ngize ngo muvuge sasa siwezi kuongea Nyamarembo kwa sababu nukuri yankoreye ibintu yarantoraguriye ari hano muri Kenya ndi mu Minembwe. Alifanya kazi akiwa hapa nikiwa Minembwe. Akambwira ngo mama we ngo ngizi faranga utoraguze inkwi ngo kandi tukaje mu gihuru gusenga. Alikuwa ananiambia ndio hii pesa usiende kabisa msituni kutafuta kuni ndio hii pesa. Ngozo zigusehere. Sasa alikuwa analipa sasa wafanya kazi. No namara kuzisenga kananirwa no kuzimanika. Bamara kuzinzanira kananirwa kuzimanika. Ningi ngo umanikira nkamubwira nti dore Nyamarembo atoraguye ari muri Kenya. Nilikuwa nawaambia Nyamarembo amenitumia pesa akiwa Kenya. Tidori riruzuye. Naona sasa kuni ni mingi kwa nyumba. Nyamarembo yaranyambise. Nyamarembo alinivalisha. Yarampahiye. Nyamarembo alinunua chakula. Nyamarembo twazaga tufata umushi. Tulikuwa tunachukua mfanyakazi. Ntizera ko Nyamarembo azamwishura. Nilikuwa na hiyo ya kwamba Nyamarembo atalipa. No natekereza icyo uzaza kora nilikuwa nafikiria kazi gani Nyamarembo anafanya. Cyane ngatangara. Nilikuwa mimi nashangaa. Nukuri ibintu Nyamarembo yankoreye. Nyamarembo alifanya mambo mengi. Kandi nari mfite uwo mwana mukuru we umupfakazi. Na nilikuwa na sister yake pia mjane. Ngenda nigikomeri ku mutima. Nikiwa pia na huzuni kwa sababu yake. Mugendera inama ndamubwira ngo Nyamare. Nikamuongelesha Nyamarembo. Tugenda usange Nyanduhura dore n'indushi yanje yewe. Enda uishi na sister yako. Tuzogenda umusange. Endeni ukaishi na sister yako. Mufatikanye. Endeni mukambatane. Muri babiri umwe azozanyura hunda nyura. Ambataneni mkiwa wawili. Muzofata ibintu bibi. Mutajaribu kuambatana. Mbuzara wacu Zikia araza arambwira ngo se Nyamarembo ngo ninde wamwigishe gucuruza. Kazini yetu aliniswali je Nyamarembo nani alimfunza biashara? Nubwo ngo Imana yamuhaye. Nikamwambia ni ujuzi ambaye Mungu alimuweza. Mukurishimira Imana ko Nyamarembo yabaye ntwari. Nashukuru kwa sababu Nyamarembo alikuwa shujaa. Yari nk'umugabo yazaga ngendera inama. Alikuwa kama mzee, alikuwa ananipea mawaidha. Yazaga ngendera inama no kuri. Alikuwa anajaribu kunipea mawaidha. Tuza kumwita iryo zina rya Bora. Tulipombatiza jina la Bora
napfushije umwana wamukurikiraga mburaho nshira amaboko. Mtoto ambaye alikuwa anamfuata aliaga kitambo. Kaza mburaho nshira amaboko. Nikahuzunika kabisa. Noneho Imana impeza Nyamarembo. Mungu sasa kanipea Nyamarembo. Imaze kumumpa na mbona baye mu kivi cyabo. Sasa nilipompewa nikaona sasa amekuja kwa njia mbili. Mbona babaye babiri. Nikaona sasa ni watu wawili. Ndavuga ngo se turamwita gute. Nikasema jina lake litakuwa lipi? Isarambira ngo reka tumwite Nyamarembo. Baba aliniambia wacha tumpange Nyamarembo. Imana yuguru irembo. Sasa Mungu alifungua milango. Njewe ndavuga ngo ndamwita Bora Uzima. Nikasema nitambatiza kwa jina la Bora Uzima. Numva niko ntekereje. Nikasikiza sasa nimefikiria hiyo. Nazaga mpunga abagore mu kanisa. Mimi sikuwa naambatana na wamama wenzangu. Kwa sababu tulikuwa na watoto wa rika moja. Kabona banyegera nkabahunga. Walikuwa nakuja kwangu mimi sikuwa nataka. Sikuwa nimejua ni nini. Ariko Nyamarembo ngo avuke ndanezerwa. Lakini Nyamarembo Mungu aliponipea Nyamarembo nikao kuwa mzuri sasa nikafurahi. Sasa nikawa nasikia na naona pahali nakaa. Nukuri ndanezerwa. Kweli nilifurahi. Imana yangiriye neza impeza Nyamarembo nkutungushanyo. Alifanya vyema kanipea Nyamarembo. Nono ugikeneye kumujana. Kwa sababu alitaka kujirudisha. Nukuri twamaze kumva ako Nyamarembo apfuye. Tulisikiza ya kwamba Nyamarembo alikata roho. Iryo jambo niryo rije. Nikasikiza ile neno limekuja. Numva ko riza riravuga ngo Yesu ni umwungeri wanjye. Nikasikiza neno linakuja ya kwamba Yesu ndiye mchungaji wangu. Nzakena ndi kumwe nawe. Hakuna kile ambacho itakosa nikiwa nawe. Niyo nanyura mu gicucu. Kama nipite bonde la mauti. Ngo ariko inshimbo yiwe ngo niko niwe bizabimpumuri. Lakini sasa huwa nafarijika kwa yale. Nari nasigaye kandi ibitangaza Imana yankoreye. Ishara ambayo Mungu alifanya. Nta cyangombwa nari mfite. Hakuna kitambulisho nilikuwa nacho. Ariko tugize gutya Imana igira wayo mupanga. Mungu ana ratiba yake. Ngo kuja kwifotoza kera mbambunye indanga. Sasa Mungu alinipea kitambulisho. Nukuri ndishima. Nikafurahi. Ndishima cyane mbona inzira yo kuza. Nikafurahi nikapata njia ya kuja. Cyane guherekeza Nyamarembo. Kuja kumsinikiza msichana Nyamarembo. Twapushije abandi tuvukana. Tuliweza fisha watu wengi. N'abavyeyi ariko ntitwagize amahirwe. Ariko duherekeje Nyamarembo. Lakini tuliposindikiza msichana. Imana cyane yo mu ijuru. Nashukuru Mungu wa mbinguni. Yatugiriye neza. Ambaye alitenda mema. Ubundi kandi. Tena. Paye pole umuryango wa data uzutwegera uzudufasha. Natoa rambirambi zangu kwa familia ya baba yangu. Mu bukwe twarabanye. Kwa harusi tulikuwa na wao. None kandi muri ibi birori byo kurangiza. Leo tuko pamoja na wale. Turabana. Tuko pamoja. Tibaza batureka. Hawawezi kutuacha kamwe. Narizi ko abana ari nkabao. Nilikuwa naona ya kwamba watoto ni wao. None hejuru yizo Nyamarembo yote Imana niza gutora imibiri yabera. Mungu akikuja kuchukua miili ya watakatifu. Izo ntorere n'uwa Nyamarembo. Wacha ichukue na miili ya Nyamarembo. Asante sana.